Namar kajing snew bakajing jat rathai kasorok National Highway 62 ke bayaknya pot tunai kaput makyab Assam syadalu lengbaka bakmara ke bahadu khatsan senam shimla maramot satya mentaka singi digi hajar ngot ki patma napo garhils kelia mi mandawa na sarkar bakade ban penphano kerki yakni kasurok layu i bakani kajing mi patma dalam dik seng balang berkumjur kiri patma kini mi banyak yakate kasurok bat pendam jur bat penpau kajing sungo bitar di kajing le jong sarkar hakabede bat kini kasurok. प्रथम आंगन मानुम Kemukan majority dal deh. Cengbo. Hadin jong di kajing yaki patma na kalang Deputy Commissioner jong ka South Garhil District ulakhat ya kajing yalang ka kerki hak arfratek untuk benar banyakkan hakabedi bakajing penphala ni maramat yakni kasurok.